Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ningukugwata ugeni kiri nteto cietu cia rutha ithatu na rwiri tariki 1 mweri ni Jwena mwaka ni jwa 2025 amwe na nteto iria nkureterete ni kiraitu murungi kuria Meru kwa Rais Ruto gitio kiri njunga yawe kenda guketha bwega matunda jawiti na mbere tukathuja rwarero Rais Rwegoro onje Odinga nkuringe gatigati ka Rais na Gachagua yonekete akariba bore kurita maoni nkurani igurure njunga ya Rais bamwe bakirigara nekeni untu ati bangiri kuriunga gisigone kiao Ndagitari Julius Mbijewe gutumiria kuria mishara ya Ritingugi County akiromba bare baturaganza gucokera ngugine Mwana niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Mutongeria wa Ritingugi kiri thirikari ya Meru niwe Julius Mbijewe nekete muchemanio na erekeria bandu angi mwanya aria betikanirite kuringa njeki mibango ya thirikari ya ntwithinkia bonge buria bumirite kiri muchemanio jo no gutwa ntuko ya kutheria matauni kaunti ya Meru na Ritingugi pa kaunti bara bonde bethirite barenja bakirwa guchokera obisine kenda bonwa aria bagaitaira ngugi Muturu Murioki na ripoti eje. Mutongeri wandiko obisine bwangabana no Dr. Julius Mbijewe mthona narua kagitekaro tirimene nerekeria pathirikari ya kaunti Meru Jenge pamoja Meru Meru augite mwankira nandi imangavana mutuma otonyo tongirene nombete kuria mishara emwari jwairi ni amena mbeshe ingi cia gutetheria ndikwa kwenda kuga ati ni bwega sana kiri governor wa Meru nontu narombere gwitana rwiro sana na Ritingugi bonde betu ba county ya Meru ibare imuchara jwa mweri jwa iri February payment was done promptly ningwitikena ndiyo kuzwathirana then it is already in the process na deductions kana mbeche ile igitagwa statutory deductions cia mwanka January so they pay enough to the account. This is a good move. This is a good start. Nonto bonto bubu akwina ndiko babangi barari nje batirita ngugi akeborie bonde bakinyo bisine ya bisa menene ya Ritingugi bamwingi nekenda gutigira bakono ngugira bakatha bakirita so ankwenda kuira barabonde batirombo kinya nabo bangi bari ofisina barabangi bantu betu ndene ya Meru county ati thirikari kayendereaga ko unyakethi kwagira change thirikari tikumanisha ngugi kerungami ngugi ni enderete na officers bakendera baritira ngugi both ofisine na omenare uria nturene chietu in different department at the same time kenda kuira Ritingugi bonde back county all workers back county barabomba kwithira bari batireja go bisi nontu bagite makara kira kingi nontu komba kwitha bakarite mieri 5 mwaka miaka iri batomba kwija no muntu baitumi mwanya bachoke ngugi na mpui muno ura kumbikana bari ko potigi chief officer of public service kenda bomba kwa assign duties accordingly kenda bomba kulitira ntu ba Meru ngugi igita reuria livu irithiri iguchoka ngugine kumirita akiwa kagidaka kiraba kwenda ni andu bonde bombe kugwatanira nikenenya bomba kwamya mutaratara tukutigira ati andu bonde boko ciandike kimbango josha na tukiuga kwithire kwina kulitaniria ngugia mona ngwataniro na kenda Meru yetu yomba kwithire gikura na itabu bwega. Now of course all of us to the Tukembrisa we support our governor of Meru Reverend Mutuma Ntoithinkia jawe vision carrier wa Meru kuhakikisha ngugi ikomba kwithira igitabu bwega. At the same time kirwali rwetu twethira tukiraga antu ba Meru bonde kando na mantu yonge ya department twaleria bombe kwitha bakiri register girisha mubango yoyo mantu ya insurance yoyo jwambiritwe ni the national government and with the president of the Republic of Kenya ko bombe kwitha bakiri register na gukomba kwithira kwina ntuko inye kuberesa nkuruki mantu ya registration yo na mubango jungi baraba kejaju nje gutigira ati county Meru no theru araka kitagete kuraja ngavana Meru akethwa akirugire mbango jojo
Vile vile kumenya kiri vision ya governor na kubanga ntukeketherere kuthithia launch kwariria mantu ya cleaning of Meru County kenda twinde nyaturi wananchi tumba kwithira tugiplay karo kana kiri mantu jegie uritingugi kutheria towns cietu market cietu kando na department kwithira kiritangugi gwakisha kumba kwithira gitabu bwega na muthiene ni kugwata ugeni mutongira mugongo muthoja ruju kagita kara kethwari ungitende ne county Meru nya ruju itu expect president of the Republic of Kenya kwithira keja Meru ndionga yawe ya county yonde igembe itigania na mwonkanya imenti itukwira antu bonde bakaribise president na bamugwate ogeni na ningi kenda twithira twino litingo bwega katikati ne county government and the national government. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutirwa Kangangi. Ameru baba ingi ni batariritie kurega kunganirwa kwao nyuma ya Rais Ruto kuoneka kwebera gucokia kiuria kiegie guchwira ntaira thina cia mira kiri rwariro mwanya na nyomba cia nteto cia Kirimara irio Weru TV Rais Nkuruki nonekete kuremwa kweza na mwerekera jo mwega kiri wa kibwanda gatayanithi ontubutikite baba ingi na biuria bibingi Nkuruki ya machokio abunge na ndene boritwe kwiringanira amwe na gweketha Rais Ruto gukunia mathina jaja. Boniface Mongera hari na riboti charuruku. Yes, my brother from Weru. Yes. Na mungana jo munezo wa Meru naju ibati beshure ya bioria niki Rais Ruto kireka rona ndiki banje tontu kwa rotero sagana aronekana na kebera bioria bere aroli tuna bere libya mwana kiri mwongozo wa Meru na nyankoro kibira linobatu pokuchokero machokio. Umetaja mambo ya miraa. Sijui kama huko na habari kwamba tunaviongea hivi sasa. Shirika la ndege la Ethiopia Airways limewacha kubeba miraa ambayo ilikuwa inabeba miraa kwenda Israel, kwenda Sierra Leone, I think. Rais Ruto nera kebere na mokinya kwedura kirika no akajuga kanene aivya treigwa. The miraa issue please. Na gushokererwa kaire matoja uraburu. Miraa issue please. The miraa issue kindly. Ja bono botingani kyure kyandara cheni dhikira likyo batu kiri mwongozo wa Meru kumazochi mwankanto nyeri na nyankoroki kira tumiri bonde babarabareu. Baka leo hakuna kitu ambacho kimefanyika kwa Nithi Bridge. Ulikuwa umepromise kwamba in 100 days itakuwa imeanza kujengwa, ukakuja tena ukasema in 6 months itakuwa imeanza kujengwa. Baka leo Mheshimiwa Rais hakuna kitu kimefanyika na watu wanakufa. Real people are dying at Nithi Bridge. Na mnaku amakodro nedrito bisine kwa miaka 2 na nije nteto eje geshokia kwa Rais Ruto kirare wirane na wirane bunge akadhivya nteto. If you speak to Kungu of Kenha, they will tell you the plan, or if you speak to Mbogwa, the PS for roads, he will tell you we have a way of doing that bridge. Rekodi nasho kumakiro bisi edrikare weka rekodi chema ntuje yuku nidrito ikionania nkoroki anto 17 bithito batotigite kirindera jije nithi onto borokari kana bobwega na ugite kirintu kuchwegana akedro akithithia ndara cheje. And the particular media person who asked that question told him that it is real lives, if I understood the question, real lives of Kenyans that are lost on that bridge. And he just made that we have a quotation of 5 billion, another one of 50 billion. So maybe I would want to tell him to prioritize that. Na ntomerie modhia kira tongire bonde ba county Meru ni county Tharaka Nithi kumakirisi ni tojo Murang'a jo nyoto. The Meru leaders can do better, talk more, pressurize William Ruto more about Nithi Bridge to save the lives of our people. Even if he will not do any other project because he's not likely to, that at least he does the Tharaka Nithi Bridge. Reporter Ntosharu TV kumaje kingina ngine kineki mushisho Nairobi mbita Boniface Mongera. Kimweke kiuria gikirito buru kiria rwaria rwa Rais Ruto na nyomba cia nteto cia Kirimara utukubwe goro kirari kiati gwakarikire ati agatigati ka Rais Ruto na Rigathi Gachagua kenda Gachagua engatwa gitine kia munini wa Rais agichokia kiuria giki Rais Ruto ni amenerete Gachagua ni kiria araugire Gachagua ari mtu wa kuruga ndoa na bunge na kinyane agerete kumutethia maita zaire reza thato araremwa na we Gachagua kinyawe no
nionekete kugira Rais Ruto migwe igoro o riu haria muritie kuruguria mirandi yawe na bwawe ni onto yonthe iria ezete kuruguria Kirimara yari mirandi ya Uhuru Kenyatta. Nindhuranirite ripoti ije. Akiaria na andiki banteto banyomba cia nteto cia rutere rwa Kirimara, Rais William Ruto na ithurite ati uria wari munini wawe Rigathi Gachagua ni amwetagia bilioni 10 iria kuga kuringana na Gachagua ciari cia kumutethia ati gatwike rais wa mukondo jumwake. Wabunge wakaanza vita kwa sababu wameambiwa wasipopiga magoti, nasikia wataenda nyumbani. So ikafika mahali hapo, sasa nikaelezana na huyu bwana, sasa my friend, please punguza vita na hawa watu wote. Sasa ikanifikia mimi. Mimi sasa, unajua, mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii, usipofanya hii, usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term, nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Rais Ruto nkuruki na iteterete kumania na kweberwa kwa Gachagua na kuga ni amuonokirie maita zaire kuma maigone jambunge endere amuthia eberwa. Akiongera athurirwe gwitira Kenya bonde ngugi. Wabunge wakaanza vita. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia mara mbili niliita wabunge. Nikawaambia sikizeni. Hatukuchaguliwa kuja kupigana. Tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara mbili. Mara ya tatu nilikuwa nimeenda UN. Nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Nikaitisha mkutano, nikawaambia wabunge kujeni tufanye mkutano. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua. Either tutaendelea na tukuulizi, atuulizi kura yako. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. My friends, I tried. In fact, kama ni kuokoa, nilimsaidia wakati wa bunge wa ile bunge ya mbeleni. Wakati walimkataa, mimi ndio nilimkubali. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kwani Wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote? Nawe Rigathi Gachagua na igekanite akira Rais Ruto atezete rutere rwa Kirimara kuruguria mirandi ira yari ya Uhuru Kenyatta. Si umesikia rais anakuja hapa? Anakuja anakuja kufanya nini? Sisi tunataka kumwambia William Ruto, wewe unakuja hapa Mlima Kenya, ukuwe mtu ya kuongea ukweli. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hakuna project hata moja yako. Kwa hivyo wewe ukija hapa useme project umefanya ni gani. Zile project ziko ni za Uhuru Kenyatta, umekataa kumaliza. Lakini usikuje kudanganya watu ya Mlima Kenya. Akiongera mweri Jumatano akaruguria kiama kiawe gikieru. Muko tayari kwa chama yetu mpya? Mwezi wa 5. Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Aende asiende? Abisa munene wa gikeno na uria wari ngavana wa Bairi kaunti ya Meru Kiraitu Murungi
Noretie Ameru guchumiria na kuonania nkero kiri michemanio ya Rais Ruto ntuku ya rojo kenda aigwa wiru bwa gutegera mantu Jameru na rithure ethaga kirito nkuruki na yakenerete utongeria bwangabana mutumantu ithingi akiuga na ambirite ngugi bwega ni untu ne kuonekana kureta amwe atongeria Bamiru kirito augite ne kuithoja na kinya kuthikira kajuka bareba kwenda aromba giti gya seneta na kagitaga kinya karita murunga mojwawe werune. Nene atenda wita antu guteta antu atikuiganua. Ojune ngavana wa Baere wa kaunti ya Meru Kiraito Muronge aetariria ati mbumbuthurano irera iri kaunti ya Meru chikonenie na siasa no awombe kwithira icho chatumite ekinya mutongira mugongo Daktari William Ruto ari moikuriunga kaunti ya Meru no ende kwina gikeno no ntu no nenda kwina thiri na nariungite tutere riunga Meru gitari nene ndi kwaina thina no ntu bagituma kira turena kiona ya Meru kuraina roto political conflicts na munene atenda wita antu guteta antu atikuiganua banari bokona tukuyangaba no mweru Meru niragire mundingi yaga na nkanya na ikombro ni mbuga munene athogania no ejange mantu ya buyi akiuria anto ibathina mbe na kwibumira kwa wingi ntugo ya rukiri guntu kura kunthe Ruto akaithirwa akirionga nikenda bamugwata ugeni na bathina mbe na kumukenera Meru waga mbara ya nkanya musie nkwendwa tari tukwenda Ruto aturetera maendeleo ndene Meru baina kindiki atukoro bantu betu baumira ruju nainero embe ainero tigania nainero imenti tunde tuchanchamuki aichoka Nairobi amenye nakwenda nantu wa Meru nikenda twatuma tongeria betu no na State House kana Nairobi atakumona nuntu wa mantu yetu no akabarura mirango nuntu neje na chore bejete kumona agwetete na kuga kaunti ya Meru yena mathina amaingi na mumwe mayo matiomba kuthirwa ni thirikari cha kaunti na ikio nonto mutongeri wa mugongo ariungite guku abati kwamukirwa abwega nikenda kenera agontu guku na athina mbe na gutethia kurutha maendeleo guku. I think ire nene igwata Meru yonde ni manto ya barabara kuti constituency kana wodi no mo witande ne Meru antu barega gukwira wena thine barabara ko kire kwendekana nembese chuwe nyingi muno thirikari nene mirandi yonde barabara ire twire ithatite ne Meru iraturu gitariri na rutero yembe ikukuda kwina wamba bwandithia ikubia ntu na iri unene ya Meru botu ondani gatwekete kumba kwa developers kwina thine nyingi cia taito nao na thina cia nduji na itothwa ni mathiu manene yo president au ikoraithiria akinya no rutero embe na muno atiriganirwo ni thinire turano ya kimera kya kamera no ntunetekereje wane isasa na neto Kasongoli itu ye ni Kasongo neje Meru isonge mbere Kasongo asonge mbere na Meru vijana wa Meru asonge mbere washana wasonge mbere kawa yetu isonge mbere miraa isonge mbere barabara isonge mbere na maendeleo yote ya Meru isonge mbere na chionde toikonenie na utongoria bwa thirikari ya kaunti ya Meru tukwenda kurua chapter njeru kire siasa cia Meru siasa ile shirumi siasa guchambania tutigania siasa iwe gitariri tuwatanireni tutigate miaka iri tigere tuonethera Meru kwi maendeleo kona mutuma ntikona mweta yetu no ri kununtu aina yetu tayari ni mutuma nro tumanaiya noro tantu amwe na nkona na mbirite wo wega utumania Meru Kumegebe North Western Class Chabare heta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma kagita kati kuraza nkomenyithia nteto nkuruki Weru School Tours ni chokerete kairikire mubango jotu jo gukiri aritoa itukwenda kugwatana na machukuru kenda gutetheria arito kiri mantu jegie mental health. The only thing that can stand in the way of your mind functioning venye inafaa kuwa ni madre. Kwejana mataro za muturire. There's also something called to chill. What does it mean?
If you want a photo of the day, ukiona kamera fanyanga hivi ama unafanya hivi. Na wacha nikuambie ukiwa darasani pia usidhubutu kuwa unaishi hivi. Do you want to be the president? So you can become, right? Ukiria iyewa na kinyako bakundia mwago mwaka muthiru itudurete tukirionga skuru Kathumba ja Kiregara Girls, Kirindene Day, Kinjo Girls, Mukothima Girls na Mugona Girls. Kethirano uende Weru School Tours eriongera skuru yenu tukinyerekere weruschooltours@gmail.com. Nkuruki itukugwata ogeni sponsors barabara ingenda kugwata mbaru mubango juju itugucokeria nkatho sponsors betu bonde na Weru TV nintubogotwa kanyaga gagukiria maskuru. Niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. In Lumumba State, hustle is survival. When a loved one's lost, What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Akari bakangeta Igembe Central ni bagwete ugeni Rais Ruto kirindiunga yawe ende ne bakumuria na giteyo gikinene atigane na kubekera mawira netaria atinama jaka kinyanira na bwantu bamawathe kauntini ya Meru ni boketie mateta na kuga batetheretwe bakigunika na twanya twa utongeria kiri thirikari ya Rais Ruto onto buria baringienda ategera nawe mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi ni arombete Ameru gukenera Rais Ruto nderia agakinya rojo kirindiunga ya kuruguria mirandi Igembe South, Tigania West na South Imenti. Marion Karugi na Chekinya. Tukaribisha rais yetu ndene Meru County na kumenya ni mtoto twira twendete no ntuki Meru yonthe ibatu twari namba 2 no mwakura abingira icio akirithwo bwa ugenderwo bwa ni arume bekwiranga Mount Kenya nganini batu wa Meru tunakupenda tunakungoja kwa hali na mali antu boba kuwa aba wa munyoro tikuwira rais Mbuto baromba ukiakwenda kuwira rais Mbu etera tondu nzobene utomuwire mbunde bene we mungaira kura kana we mwatakura bani akariba kangete gicione kia ubunge ke Igembe Central baraba sumerite kwa toeni Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki bakimuria kongela wirane bunge mbere ya taingia wirane bwa mirandi irabekire akojuria irio barabara ya kuma kwa Kimbira ire watanithite tauni ya Isiolo kwenjira yetu yuma kwa Kimbira tu Isiolo Mheshimiwa naeretie thai na mibwitha bwithitie na kwanjiria kura kwatuika contractors bateto ramwara muthai no kambura yake kindogo itokwenda kwira antu betu baumirie contractors bau bawikira njira mwara mutika bareta no beyite na ibacokete omebwithia lakini njira ebuja yena lami no ndo president yetu no to aindire lami withoko neara tokoromba njira wit ebwithwe yekero lami no ndo ni bwithitie nya biashara cietu no ndo Isiolo inaiba beto na iba daraba customer beto muno bakimera kira tubwitha se gukemira na tugagua rais yake ya Meru nigua maendeleo yake ya Meru kintu kingire ici ni tucokeria nkatho muno no ntoba wakisho gwatanithia Meru rapcha ira ari gwitio tongoria ni rathirire na tongela promises nyingi atongele kwanza tutimishe maendeleo tubwithitie
Kangeta twina thogo Moston gite gutiro ngui twina KMT skulu ya ritoa ba sibitari yongo ne mamire twina barabara yo eta Isiolo yo gwitu ndetho active na tukiromba barabara ire kwanjirira wakimbira iwatanithwe na Isiolo yo ikigyo kiriro kindi kira kina antu ba Kangeta nikenda antu ao Rwanda batwe ituinka tutegwa neseto na Isiolo kwa uraisi eto athikire kiriro kiu na kinya MP atwaririe na kinya twethingia ntumbe murungu era ngai aratharimire nikenda atutongoria antu ao utongoria bura bungi burario barawe kya guthira te guthe tuya 27 akeya kuya tamwakura ringi nya akeya thai tukaretwo contractors fake baraba kuya Ruto yete na tu Ameru asoka barabara uya pikare kwa tukete ko budha soringe akaribani baurite Rais Ruto kolelia skuru ya KMTC era ya letre nikenda yoyurwa na ritoba umba kuthomera ku twina KMTC ya njeriretwe tene county government na national government itukuromba Ruto mheshimiwa rais okeya nondo kwina face mheshimiwa wetu ndani kelea kubwithia uthai anjeriretie weya nawe tuongele KMTC eu ne kwamire ko itarira ya muno ko inkurombo okeya methikelelia anto uko kotiere nawe mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi akiaria wendera kuliongete kuona muradi wa thoko ya maua ya Kinande ire wakwa na uriti akari usiumiria na wingi rira mukathi wa Nthiguru William Samoei Ruto akethira liongete kurura wakibwa miradi 3 ire wita na mbere taunine ya maua yurio muradi yo thoko muradi wa Huduma Center na yo kwa irithia sewage na ara uriti akari usiumiria na namba nene kumwatogeni muthenyoru ari tumbite kwithia tukirethia tauni ya maua kumba kwithia tukia ile project ira kuendelea ndene ya tauni ye na ira President William Ruto royo rukire thaithatu akomba kwithire yite kwirura ikenda ciomba kwithia ikiendelea na ngui ana ara akomba kwithia akibwithia inspection thaio maua twina project ithatu ira ikuendelea ku na President akomba kwithia akanjeria na Huduma Center ya Gembe South na umagi Huduma Center akomba kwithira aita kwa ile manto ya last mile connection ka last mile connectivity ya sewerage ikenda this siwa yomba kwithia kitheria maua town ka yomba kwithia kindrain rue na akomba kwithia akirikiria ki maua modern market irora turikuo thai kumba kwithia tukiona ngwire kwendelea hii tare siasa tu utrima mami vetu bakenda irianja na arora tombere kwithia twivera twaba ikira kithikine antu araba tumba kwithia bakiurirwa ringi na araba tumba kwithia bakiarirwa ringi na antu kwea araba kamba kwithia baika interview na muntu agethe comfortable thairora interview yawe bistoeke na thaire interview yawe bi antu aya kumba kwithia akienderia so kwenda karibisha wananchi bonde bakumembe na kuma inya Gembe South royo tumbe kwithia twetura rukiri mapema kumba kwithia tumukaribisha President William Ruto ikenda thairora ake yako mbishera kwamba kwithia akiona mbishewe kwamba kwithia yetutethia kumba kwithia tukirip matunda ya into bibingi kuma ki this government and deputy president inyo yake ethire au kwimbiria munene ikenda tumba kwithia tukirura this market na tukethia twina governor wa Meru yawe mutuma twethingia inyo oro kethire ku no this market yethire ngui county kwamba kwithia etierwa na muntu ro kwamba kwithia etwa ku manage iya wa governor mheshimiwa mutuma twethingia John Paul na uriti baraba umba kwithirwa bene thwanira kuira rais kureka utumiro buthuku kwa iria rais ndoni na mumba kwithira nkindi discourage antu barora bomba kwithira bai na u no to maybe muntu wina ambition ciaku na whether wina ambition ukona maybe yaka ambition ciaku cio mbite kwithira sike surpass interest cia mwananchi kaita kao ingwe yako kwenda kwithira akiritirwa na kena mwananchi aomba kwithira akiritirwa ngwe the current president urato inwe President William Ruto wo kaomba kwithira akindelivera mwananchi uyu maendeleo ka weti na mbere so royo tuya tumbe kwithira tukiona nendo nimbea tumbe kwithira tuikaribisha munene boboya na bombe kwira antu nenya bara bomba kwithira baki ya Misland bakiro mimbi no ita muchema ni one oringa kelele kumania u kukethia kwikaro bura kumba kwithia kwikarwa ndibere iunia aibwene na muno na ikwithia mutongoria alakite integrity yo tongoria kungi nakuo ikundi kia antu ba mawathe kuma mutindwa nibaciumirite kuthetanikira bakwa batekiri mubango ne jwa liunga ije na kingi ati ni bateaniritwe kiritwanya tongo thirikari nenene untu bakwa bakathwane wita rutere rurea na thirikari nontu ni bautengwa tukumenya bwega president nejite Miru
na batu turi antu ba disability tukwenda kumenya bwega nuntu president nejete Meru tukiwa kinya kwina mbeja cha kumoveraisi antu baraba komba gwita michemonio kunde na president yageta lakini batu turi antu ba disability batu gutemutongeria kinyomo witi utemutongeria kinyomo ariritwe mantu ya kumoveraisi kinya antu ba disability so itukwenda kumenya atiri ra president yaja na mbeja gato cha kumoveraisi antu ba disability ri ina batikagwa bonge bora kwenda kuria president wetu Bwana Ruto na ditheti appointment nyingi sana ndene Kenya na twataka antu barabara ya gwite CS na nya PS baraba ingi barutero regali na thirikari ba ODM baraba ta support thirikari lakini twaja Meru county atongeria betu kinya gutwe ujukitwe nya Kenya nzima gute muntu disability president ajukitie kumba gwakirisha antu ba mawathe so tururia president atire ni ata Meru county gute muntu kinyomwe ura appointwa Alera tukona manto jake thithio kinya president yana rari yawe gote muremavu kwa pia na tukigwa lolo muno na twamenya kura zieto twaringirite Kenya kwanza na tole anto ba Meru twina disability Meru twina population ya 70,000 na kura ucionthe twaiketie kire thirikari ya Kenya kwanza kwa ito kurikire muraiti zieto nethera tio ne tukoromba president yakoroka rojo totige tukole na muntu disability onankarikete yeto mobilizing disability batu itukoromba muntu onde wena linki ya ligi njiga chagua atolinki nawe netukwenda kumurothera kiatho giki nene muno ndene ya Meru na tumerie disability bonde Meru tomukarie na watu karie nonto itukwona gote no twetete thirikari rere ku nonto gote wa gotori recognize agirigaeria tomba wetwa methene aremavu kwa mbere aria muntu atiri otegentu kawe kirio kwa batu nonto kwa jamantu neja methere kwariria manto ya wetina mbere utyo muremavu ari kwa jamanto ya onene ECS kwa jamanto ya iko utyo muremavu ari kwa u tugambairwa ni antu batare mavu ni antu batena kiao kia muremavu nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa Barebare itene bia MC au kabere kauntini ya Tharaka Nithi ni bamenereti aregani bage siasa ba Rais Ruto na kubera Rais Ruto arina ugwati mbarubo nene na kamukiro na nkiro ntere uche Tharaka Nithi iboriti akari gotigira na bagochumiria kwigika mwana wao orane Profesa Kithure Kindiki Martin Mugambi na andikithite ugebwao na gututumira riboti iji MCA batene ba kaunti ya Tharaka Nithi bainyeretie ati mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto na Kithure Kindiki bari na mayu manene na nginya uge kirima haram. President ena support ya Mount Kenya inu kwirwo na tio turi Tharaka Nithi turi part and parcel ya Mount Kenya na itukuga president atikagea na wasiwasi tuiga kinya 2027 tukegwa tuinde tukinambo boyemwe no kutwerekerete kweveri aye bonde Juma bura tukegwa tukimukaribisha tukenete bonde kweri President Ruto na Deputy President Kindiki bena support Mount Kenya na Kenya being a democratic country kwe mtu kwaria mbati barba kwaria ni minority majority kabeterere kurutiro wira tuyunika to auga statement yetu kuma kaweka muno like former legislatures ba Tharaka Nithi county ni to support thirikari government of the day William Samoei Ruto through Professor Kindiki uria athurire ni kenda atuika deputy president of the Republic of Kenya guketha kwero aliro ngiro kwaria this team itijero alia rulungi bola tuijega tuje tu na president tu na deputy no Tharaka ba kiaria gikaro na ndiki bande to bari Uganda Ndagitari Ruto na Kindiki woyo bakagwatwo ugeni bunene bukarigaria aregani bao ikikirindi kinene kira gikauma kubarumbuia turiuga president naye na tukamukaribisha na wananchi bamueterete muno utiumba kunenkera bagu condition cia imondori kwaga kugaira akenaga gwa mukenera iria akurumia kanyambo kanene kwa gutio turi amwe na President Ruto na tukumwira naye na tukamukaribisha na timu ino iria na wananchi na twire antu Tharaka Nithi county monde nitumire ni tariki 4 ira president yakegwa ri guku na nikenda to support maendeleo mara makegwa makiretwo guku to support deputy wetu na to support aria monde mathure na nikenda tubota kuona maendeleo kwa hiyo nikiromba antu Tharaka Nithi county mara mangegwa mena intention ya kwenda kuthukia kiatho kia president please
twina mwana wetu ndio tulithirikari-ini tubateithie kuga tukimusupport for now. Muthia ibonanĩrĩtie wĩrĩgĩro bwao bunene Ndagĩtarĩ William Ruto na Kithure Kindiki bariũngĩte kaunti ya Tharaka Nithi. Karibu nde ba Tharaka Nithi kaunti tumeni nikenda twetera mutongoria wetu wa Kenya ta William Samoei Ruto tuije tuthikirie mauntu maria tureterete mega na itu twithwe twigwatite wega nikenda mugeni akenaga nuntu bwa gukongwirwa tukongwira mugeni wetu na nikenda tukara wega nawe ni tukumenya ni atureterete mauntu mega mara monde twanenkanire rire twari Karen project ya Tharaka Nithi county kuma kuria Tharaka kuja Mara guka chuka igamba ng'ombe kwina project nyingi ile istoete na turenda gwitikia munene wetu auka alije na mauntu mega na tureterete mauntu mega kwa gutio turi amwe na President Ruto na tukumwira naye na tukamukaribisha na timu ino iria na wananchi iba wate president njara kenda maendeleo maingika. Kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge gĩa Chuka igamba ng'ombe mbĩtagwa Martin Mugambi. Akariba bore ibaritete maoni jao onde Rais Ruto erigiri ntere cha Meru bakiuga kuringana na mutaratara Rais atethirwa agikinya gĩcigone kiu kiao onto bwithiritwe bukibarigaria bonene bange bakariba mwe na bone bakenerete njungaite ya Ruto bakiwa kinya kethira atikinya bore batioriritwe ni mirandi ria arugoririe ntereu kire njunga yawe ya muthia kaunti ya Meru nkuruki ni borete Rais Ruto amwe na buguchumia gukinya niria mirandi iria abekire wira nega kimutegi na chionkuruki. Riria rais wa nthiguru ya Kenya William Ruto arigiritwo kuriunga kaunti ya Meru ntugo ya Ruo bamwe bakariba bore bariugi bonete matunda mandiunga yake rariga kuriunga Meru mwanka muthiru bakiweta wako kwa ACT Hubs kiri wandi chonde chia bore na nkinya wako kwa thoko ya Kiru arari karibu kuyura na maendeleo mangi kathumba manjukia kanya kakwa niaba ya antu babure na antu bakirua na arimbere president karibu sana Meru County na mbuga ibwega nonto bwa safari iri yengi omikire ndene ya constituency yetu ya Buri specifically mirandi imwere oejanire kwiyiti na kwiyete ukuthithitwe kwa una nde atuge takirwa market tukona ni endelete gwakwa almost 75% tekniko ni ojurire alafu tuge kwa ICT gwakwa Timau na nyakuri nenge gwakwa aja kirua so tuge hapo ni asante sana mtukufu rais no ntoito kuona at least kwenguge itirwe kana gwikeo tuonere kuumana na ndiunga iria ya igita riria ICT ni gwakwa lakini tekera ojura yambiria ngugi so itukwirigira yakwa na ndegetho rio teribune muno bantura iji ICT ni thithitwe ibwaga no ntobao na rendigiri na mithithetie na ngwitikia iri almost kujura irintone nkuona nithite bwa amwe na bobo baruka kuri mirandi egire wira nende mwankira thino gutire gintu bonete araba kumuromba ke yarwere ithie gitumi kia mirandi no kwithirwa mwanka thino ti mithiru no twirire barabara bwana Embaria barabara ya Gitimene na barabara iria cionthe twerirwe atuge tutirona igitirwa ngugi tutikumenyethira feria ni ugwe kana ikanda ciaku cia moko tacio ma MP kana ni department kana ni mbeca oticio ni economy but turingienda at least utucokerie utwire jaja jatirombikire kuthithia no twirite ja thithwari thina ni antu baku banjara kana imbeca oticio rastri ari aja tutwa na promisete aka secondary school ya tutwa na primary school ya tutwa milioni 5 na so far ntaigwa kethira irakinya igitenere ari tutwa aja na ugite kwe barabara kauma aja mwanka njotene monge gwathana kirua na ndi iuna indite nera nya muntu barabara amenyere manto ya barabara eu ne thithwe menjithiri ko itukuria gukombika manto yete nambere kwithira jathithikite bomato kuona bobo thithikite no ntu bwari bothithike so itukuria thirikari no ntu thirikari yetu ne tumwendete muno na ii munene wetu wa Kenya ejite nethro ena ntu bomwe bora tukagwirirwe ibu ndiunga yegwe ejite kantu kare athithitie
atu compare na mantu ya maingi a promise te na jare tu kuona kungi kuithithwa na tuti ujona thoko ei tu kuona nitite bwega na mithithitie na inya na uange atetheretie, lakini that is not enough na kaiga pati ga kai mono Kamiru gakuwa ikyo ke twa muthurire kwa te mana ethwa gangangaga mono agitwiraga uraga itangugini na imendero maratacira no tutike ntumbonete unige kwethie na ndikamba gutuma mithango iretwe muno kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi. Atongeria bare batongerete rutere ruregani na thirikari bare o Kalonzo Musyoka na Martha Karua ne batumite ikano kia kiri Rais Ruto na kumuria atigete kunja siasa cia rumena na ndoa kire ndiunga yawe ntere cia Kirimara kiumia giki bariuga kuma Rais Ruto arakunura thirikari yawe na kwatwanya tutongeria atore bara ila Odinga ne kwithiritwe kugikujirwa gasagasa kire michemanio ya rais. Kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote. Kagita kala Rais William Ruto ambiriti ndiongia kimya kigime rutingo gentereja Kirimara muthenyoro kiligagira kwerekera ntereja Meru na Kirinyaga atongere babandi ndega na thirikari batongere tuni mutongero kia makia wipa Kalonzo Musyoka ni bamunenkerete mukana na kumuromba tikele kile siasa ja Wagagu na Wamba ntere ino siasa taile jionekane kimya kidhiru amoja Nairobi nyuma ya Rais William Ruto kuandikanira mukataba rutingo ge na mutongero kia makia ODM Raila Odinga. We are cautioning him. Do not take thugs to the people of Mount Kenya and to any people in this great country of ours. Go to the people if you believe they have given you mandate and your mandate is still current. Go to them without having to mobilize thugs, without having to bus people to go and clap for you in a place they don't belong to. Atongere baba kiuga kirendi ongeni ya Rais William Ruto amuja Nairobi kiumia kidhiru akenya bangine baadhiri ya sara nene nyuma kuidokero ni amba balabale banenkira wikaria ni mabisa babolisi. The disruptive early campaign featured marauding gangs who went on robbing and mugging sprees against unsuspecting Kenyans going about their everyday life under police protection. We say so because police were in view when people were being mugged and did nothing. Amono gatongere babani bamenerete Rais William Ruto ni gutumira message ya mungi kenda kudhurania mwingi wa kuona ni watu imbaru bahorongo to mobilize the paid up masses. The phony display of support failed miserably and the preposterous fake promises. Nao kagita kabandi no negana na thirikari neletite yaomba kuronga mimutaratara osele mwikali gitomo jero wa IBC kethiro ankiamele kuthithia mutaratara ojo etale na ikundi mwanya ilio bandi ndegana na thirikari kulingana na Kalonzo Musyoka Rais William Ruto amba kuithirwa kibanga na gikuye kithiro kijete kiona nile kinene kia bobo ile ati antu bainge balaba kuthithirwa ala nile ni kia motalani ni asore ba Rais William Ruto. Tuko tayari kuchukua hatua yoyote ile ambayo tunaonelea ina umuhimu na tutakaa tutungojee. Kwa hivyo kwanza awamu ya kwanza ni kwamba walifanya ma-interview ya wale ambao walikuwa wanataka kuwa wenyekiti. Sasa wanaendelea na kuwa interview wale ambao ni commissioner, members wa tume yenyewe. Tunaangalia kabisa kwa kindani, hatulali. Na mimi mnakumbuka kwamba siku chache tu zilizopita niliandika barua nikamwandikia Mheshimiwa Raila na pia nikampa kopi Mheshimiwa William Ruto. Swala hili ni la sisi zote. Aliwezi kuwa swala la upande moja. Kwa sababu ukiwa ni upande moja basi Wakenya na dunia nzima itaelewa kwamba hii ni William Ruto Commission. Na hiyo hatuwezi kuruhusu. Kumamo jimuneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadhinya.
Akariba Kiharu ni baregete gwitikania na machokio ja Rais Ruto ntuku ya igoro aria arakanire kwithirwa bathukene gisiasa na mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Kirirwa rwawe Rais Ruto ugite mubunge Ndindi Nyoro ni umwe wa nthaka ciawe imbanake iria kuonia njira gisiasa unto Akariba ugite teuma baugite mubunge wao na ethiritwa gichiebania na ndiunga cia Rais Ruto ntu burete withire bwawe bakiuga gikene kionaniria gikinene bairi baba pate amwe kisiasa. Maneno nilisikia jana akiongea kwa TV ati yeye ni mentor wa Ndindi Nyoro. Mr. President, umesahau Ndindi Nyoro ako tamu ya pili, na wakati aliingia tamu ya pili wewe ulikuwa deputy president, na Ndindi Nyoro ndiye alikupandisha hii mlima mpaka ukachukua hiyo kiti. Kwani umesahau saa hii? Sasa Ruto anaweza enda nyumbani haraka juu tunajua Ndindi Nyoro anaweza mshinda kisiasa. Aje kupaka Ndindi Nyoro matope. Ndindi Nyoro ni myangu, ajenzi anampenda kila mtu. Sasa tunasema ajue sisi tuko nyuma ya Ndindi Nyoro na tunapenda Ndindi Nyoro na aje kumpaka matope na siasa zake baya. Sasa Mr. President, tafadhali wewe ngojea masiku yako ishe, mambo yako tulimalizana nayo, ni 800 days inagojea, tarehe yako ni 10 mwezi wa 8 2027, safari yako ya kwenda Sugoi hiyo hatubadilishi, na uache hasira, wewe enda kwa amani. Na tunataka tukwambie kitu moja, hii maneno yote ni wewe umejiletea. Sisi hatukukwambia uguze mambo ya health. Wewe ndio ulijibeleka huko na kielele yako ukaguza mambo ya health, hiyo umeharibu. Sisi hatukukwambia uguze mambo ya masomo. Wewe ndio umeenda huko mambo ya funding ya university, umeharibu. Unataka kuharibu mpaka wapi? Ndindi Nyoro akiumwa na kichwa tu tutajua ni wewe. Sitakuita Kasongo, lakini nimekuita juu nimesikia wengine wanakuita. Na kusihi tu uachane na Ndindi Nyoro. Tunajua ile maendeleo anafanyia wa Kenya, na hata tunaona akienda kwa kaunti zingine vile anakaribishwa. Hapa kwetu tumeshikilia hiyo mtoto yetu, tunampenda na ni mtoto wetu. Mr. President, huyu kijana Ndindi Nyoro ni mtu tunajua na ni mtu tunaheshimu sana. Na tunajua hata kama anatafuta mentors, the list of the mentors anaweza pata ni wewe. Sababu wewe ile tumeona wale watu una mentor ni kama Kimani Ichung'wah, ni professionals wa matusi na uogo. Wale watu una mentor ni kama Junet Mohamed, professional wa matusi. Ndindi Nyoro ni mtu anaogopa Mungu, hawezi tusi mtu. Unataka akujibu, hawezi kujibu. Yeye anakujibu kwa kazi. Wewe endelea wewe kutega, yeye anafanya. Kwa hivyo Mr. President, wata kutudanganya ati una mentor Ndindi Nyoro. Uria wathurirwe jamugwe wa Ameru Professor Jacob Kaimenyi ni akanitie Ameru kugira kana kuringa gituma kiri michemanyo ya Rais Onde erigiri kuriunga nteriji kuruguria mirandi ya witi na mbere. Professor Kaimenyi augite kiri Ameru babati kuthithia ne kuthikira na kuria biuria biria biombekia kubatethia kiri manto jegio tongeria bo kaunti Ameru. Kaimenyi na athite ngabana mutuma kwenda na kinya kutanganira na Ameru Bonde. Muthuri Muriuki hari na ripoti iji. Kwa uankuria antu betu nara munene akethirwa ari muchemanio ni ageta tugeto muringira ituma tuthithie ngi gwitwa Ekling non tutiu tutuire tukathithio u twathukia muno nontu kantu bangi bakona tuti antu beshima nabo jairi jange kwira mutembei wagie kanya gakuthikira utongeria ni atia kuga na uru kwinetumi kyo kwinetumi eja na twirigireje nikena mantu inyaja mwejera yeti tempara kana kaora tontu munene nejite yakoga ugeigwa mantu yenya tugana gichunko stored projects inda muthikirite munogo naragire mbeji jironore iredo ibarabara iredo stadium yengu gona ndi ageta
wakikishe kwambiria kana tumijenge na ara maua imantu amega kurumba ngabana ethire muntu enda gwita ngugi na bangi team player muntu akunganisha wengine te kwambo gwikirithia ukauga kanti araidia baba nte araidia ngania nte thithio na nte thithia pana muno jawe eta wa reverend akija kwa ngabana ari reverend na nyana ari reverend muntu wendete Yesu kedha nuendete Yesu tuonia mathithio te muno mwake mathithio kumba inya kwenda muntu te kwendete kwenda muntu ta kuringira kura nebuo tongeria tu kwenda nikenda Meru ikabua ibuwega. Maybe you can talk about vile access. Hakariba ikingo wodine ya thirugaiti baria ekuru akuru na mbeo mbithi ibezete amwe na kuandikithia gikundi kiao kia CBO kiria bagwita Mwangaza wendo CBO batongeretwe ni mukaririgite wao Jerusha Makena baugite mworoto jwa gikundi giki ni kugeria guchukiria motorone jao bakiromba thirikari ya mutuma na kinya kigena kianga furungurwa mubunge Elizabeth Kailemia kubaguna. Bawatanite bari kundi bia ekuru akuru na ntuba bethi tuleni ya ikingo wandi ni athirugaiti igembe South kuthithia gikundi kimwe gikumenyekana ta Mwangaza wendo CBO kiria mworoto jwakio ni gwita ntuba ntere ijiukiene bakimenyaga uturo bwani bwaringikire bunene nyuma ya kimera kia mira kiria berigirite kugwata thina cia thoko. Jerusha Makena ari mukarigite wa gikundi ki bari athira kiamani bethiritwe bagisitaniria bunene na njira gwika mithiitho bonjorithagia na kubatethia kuthithia mantu mwanya jaguciukiria ke Mwangaza wero CBO itombete kwethira o gikundi kira kireguo turi na ikundi 10 na biele na o gikundi ikethirite gikithithia table banking na gikithithia savings. Ikundi bi itombete kwethira twena ikundi kimwe kira tombete kurira mbori 30 na tutia imbesa ithirikare isieto tuingwa ira tomba kwethira tukiotha ni ikundi twakiambiririe twikuibwa ati kana kaiye kate kuonwa na tuona nandi kana kaiye kethira ati kuonwa itobatere kinye tukwanjia group nikende kinye batu thirikari yomba gutwona yomba tulaithiria kende yomba kuona bora yomba tutethia twena wirigiro ati ugurukira kibatu wachungaji ontu abaingi ni arume tukaomba kuunganisha wanaume bantura iyi nikenda tuketha twene ikundi kinene kia akuru kana kia men kira gikethia kidene CBO iyi geketha kisulika na mantu ya arume nikenda ngekuru yita mbere kinya arume bomba gwita na mbere. Youth ikundi kike CBO ikiotonacha kwethira tuki strengthening group yetu ya youth tukamea mibango ria tubati kwambiria kubanga this allenge kenda eitarea tukinyila miaka ira twitite ingi ana baba nini tukethira tubakuria bethire bekumea mana kwithira be group nei abo iromba riao ni kuringwa njeki ni thirikari irio BC ya Governor Isaac Mutuma ntwithinkia ya murungamiri wa ekuru Elizabeth Karambu Kailemia na ingi inkoromba atongeria betu bara baritene sana bara tuthurite na kura itukumenya kwena motethio mwanya yari ya ofisine itukoleithĩria area mwanya tukona kwena kinya bara bakomba okumbĩria ikundi na njĩra ya kuromba ma NGOs mwanya yakeya bakaomba ũteithio ikundi kwa itukuromba ũteithio buonde bura barengienda gũtũteithia nabuo kinyo kĩa kwethera project ya mburi bagaturetera batu turi ekoro na turi akoro na youth bara turi ikundine ke muungano yo ya Mwangaza wendo CBO tukawirwo muno na tukaomba ku maintain intobira kenda biomba ũteithio community yetu twe youth under this CBO bedre beto support na mirandi yonto ya orethi bongoko bakaomba to support na mirandi yonto ya machines ya kawash akuyana beto bathomerete ngoisi ya posho mill bakaomba kwethira beto ya intobira ithibira na tukaomba kwethira be create job opportunities. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntuleni ya Ikingo, Wandini ya Thirugaiti, Gembe South, County ya Meru.
Mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu noritie amemba ba ikundi gotigira ba kuria mikobo yao kenda ntonkuruki bomba kugunika kere kagita kanjonga ntere chamara na chuka igamba ng'ombe noritie thirikari nkuruki kung'anania twanya twa Ngugi na uwezani bwa mbecha cha thirikari kenda gukinyira bare bati guchumba. Martin Mugambi na Rugonoru. Bunge Susan Ngogwa Mwindu ntugonia gitindaga kungurania matora mwanya mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kiriga chaitere yarara okambaritia mariani gicigo mbunge gia chuke gamba ng'ombe kunenkanira cheki kundi bike bia table banking na tubanenkagira very few don't bainge value table banking pia unko to kaze na training bainge bantu kwa table banking inakufa sijui ni kwa nini kinenkagira gikundi kia thamaka cheki augite antu bara bagukoba mbeca ikundi ni kabatigagire mbeca inu igucoka kenda ikundi bibi byomba kwithirwa bikithi na mbere gukura kundi tafadhali wewe nwathi wakoba mbia cia gikundi burapo agwatanira burapo andikite na bura sheria kuga na policies cienu guiding principles chokia mbeca ira nutoroga kobithwa mbeca ngirie komugore wonga kobithitano aure uronge 20 aure kwetha makakaire Mwindu aliuga kurega gucokia mbeca gwanto mwanya mwanya kire ikundi mwanya mwanya igukumbite kwithirwa gukithiria ikundi bimwe maturani so wanabiwa na bukenderia kuthongeria members kinyibo kavetaga members bukiambere ikundi gegusu mbeca magerio na mbeca ti magerio na ntobaba rendi yake mbeca magerio kinyago wore ndigoro eno ya umbiru ngai mbeca magerio mathukumo so wanabiwa kithongeria members gikundi ni keketha maka vet members menya ni faithfulness ya ukerenkera mtu mbia menya ni kinyabura no dia kinyambanki ukorua re report ciake cia nyuma cia gukoba mbi karakarangi hata kuma mbari cia mariani arathongera uandia Muthambi gicigo mbunge kia marage kundi nigi antoba mawathe ba Muthambi akoba nenkera ngiri 110 ria kugura mburi cieria ngiri 110 ria 10 ria kugura bunge Mwindu arige karoni gwa gikiara uga hanto ba mawathe kabanenkagirwe twanya tuganene kiri uruthibu amitaratara na nkinya manto maramange maturani rugendo rwa manto monde tukurutha Kenya turarie manto ma inclusivity muntu nayo mtu wena mawathi muntu furu tora ungi na turugarira antu ba mawathe babekirwa mirandi na mibango ni ya mantuma maendeleo ma Kenya mantuma county mantuma constituency titwaragia kende tucienu cia mawathe ake bigo ibwekero program ni cia maendeleo program ni cia kubangira mantuma Kenya kiongera aliuga magita mara maingi antoba mawathe nturani kiri uruthibwa manto mwanya mwanya kaya kire wego orenkwario ntubwalitho riuri yaku mbateriko yake wewe ukinyaria nkubanga mantu mangi makusu maendeleo mabarabara kila kitu muntu disabled kama mtu ina mawathe na inkurundo mantu ni monde mama kubangika Kenya nayo kegweta mtu ronge wonde na nayo kegweta mtu ina akili kama yule mwingine uma mbari cia Muthambi arathongira mbari cia Kariakoma wandia ganga akiri gikundi gia kuruge gwetwa twiri gikundi giki kirona ngiri 100 ria kibao ria kwibukiria ara Mwindu augite iba kwirigira kuriuka na nkinya gucokera kwa mirandi nyuma ya ndionga ya mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto na munini wake ukona bagwa ura athimi aka meri 3 akaringa thimu akauga mweri we tanu mbuyite atie tata thwanetie na tarete mathabu na menya nkithikiana bakwa kibunga thianga tisa sawa tukwenda aya ntwenu tweregerete muno turi Muthambi tukweregera turi mantuma Nithi Bridge tika etera Nithi Bridge warere kathi na mtu munene gutukire ga konsindwa tafadhali Nithi Bridge aya ntwenu tukwendera atura mantuma mbio ma Nithi Bridge barabara cio mete ya erega ya kuthikeria magutuni koko ino kinya ya kuthi mwanka makutano mantuma barabara cieto mantuma sibitari cieto mantuma mbi momonde twamwirie na mara twirire twespectu wenu aya etata atonenkera ansa na tumwira mangi makagitata akathinamu kiripotera ndeto cia weru mbitagwa Martin Mugambi nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto cietu ceru thithatu tucemanie ntuku ya rujo kire mubango jwa kugu kerukiri mbita Maureen Kinya mona ndio to mathitho ni Purity Richard.